жараткан берген жагдайда тайманбас тайбас эр кайда. Жүрөгү батыр туусун тутар, мүрөгү жалтыр суусун жутар жан кайда. Канаты сынса кайнардан, кара тер түшсө кайрадан. Бек намыска турар жигит, мекенимде улам жигит кайралган. Күн сары чапкан шаң төрү, кабылам көк жал көк бөрү. Кайратың таш тодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Кайратың таш тодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Темир тал чайнар, тарамыш балтыр жал чайнар. Элдин кыран жигиттери ажыдар, жүрөк алып бителге таш чайнар. Үмүтүң өзүң колуңда, үзүлбөй дайым колсуна. Анда месе алдыңда аргымак, жулунап жол сурап. Сары шапкан шаң төрү, кабылам көк жал көк бөрү. Кайратың таш тодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Кайратың таш тодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Көкүрөк жазбай тизгин алда. Кайратың таш тодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Батыр туусун тутар, мүрөгү жалтыр суусун жутар жан кайда. Канаты сынса кайнардан, кара тер түшсө кайрадан. Бек намыска турар жигит, мекенимде улам жигит кайралган. Күн сары чапкан шаң төрү, кабылам көк жал көк бөрү. Кайратың таш тодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Кайратың таш тодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Темир тал чайнар, тарамыш балтыр жал чайнар. Элдин кыран жигиттери ажыдар, жүрөк алып бителге таш чайнар. Үмүтүң өзүң колуңда, үзүлбөй дайым колсуна. Анда месе алдыңда аргымак, жулунап жол сурап. Сары чапкан шаң төрү, кабылам көк жал көк бөрү. Кайратың таш тодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда. Кайратың таш тодой, жүрөгүң солуп маш ботой. Көкөй кести жан дил алса, көкүрөк жазбай тизгин алда.
Beşinci orunda Makin oğlu Eldos duyarmakta. Kalaverse gelip bireye taşıdınız. Çoğulatınız 5. günümüzde kalaverse kolçalarla var öldürüyor. Kalaverse 4. orunda Dastan Aysam Ana mesela 3. orunda İslam Ayka hakkında İslam'ın Ayka'da delegenin ana bize ikinci orunda qara İskender Bayqashqa menen. İskender beni tuttaymiz. Ana bize eng başqa orun, eng jomlaqın gülübü deb esltilgan 2021-yılın gülübün orunlaramdağı Suymustun ataken Kombat Argen Çavuşuken. Sana özel başka baygın tasvir etmekteyiz. Bir gram kolçalar veremiz. Birinci orun kutlu olsun Asır ezelden nazır deleten aradandın ayıl bulağı alsa eken dep eldin murasın kara tene tilip turabı aylımda ata saltı begele aylanam tolu asıl gebele ardayım bargım gelet tezile balalığım balgam alıp koygon sımal sezile tanımal talu sezim gelet bir uvak Düğün çögüm dayar zamattan ertesi yoldu Araptan da